Bila jednom jedna opozicija u Srbiji. Sećate se, koja je tako brinula za najmlađe, njihovu bezbednost, a koja je posle velike tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar izgleda patila više od samih roditelja nastradale dece. Iskreno, ja potpuno naravno razumem bol tih roditelja i inače smatram da niko nema tapiju na bol. Bila jednom jedna opozicija u Srbiji koja je nesrećni slučaj okrenuo zalaganju da se nastavnici poštuju i da budu od autoriteta kako bi našu decu izveli na pravi put. A onda su iste te profesori smevali. Zašto je važno biti student i šta sve studenti umeju da rade osim da uče? Ja i studenti svašta mogu da rade, ali ono što je najvažnije, student se ne postaje samo tako, nego vi, pretpostavljam da ste osnovna škola, onda učite, pa odete u srednju školu, pa onda još malo učite i onda odlučite šta hoćete da radite sa svojim životom. Ne u svom životu, nego šta hoćete raditi sa svojim životom. I onda postanete student. Tako da student može da protestuje, student može da pišti u pištaljke, to sada studenti rade, student može da ide na ulicu i da šeta. I tako u emisiji Zorana Kesića bila su maloletna deca, skandalozno obučena, koja su slušala predavanje o tome kako student je neko ko se buni i šeta, a ne mlada perspektivna osoba koja će uraditi mnogo za sebe, porodicu, državu, postajući jedan lep i zdrav primer. A predavanje im drži agresivna Mila Pajić, koja se inače leči na psihijatrijskoj ustanovi i koja javno nastupa protiv Srbije i svog naroda, poštujući jedino život i delo svih srbomrzaca. I ova njegova emisija dovela je do toga da se javnost zgrozi. I da li će neko za ovo da odgovara? I koje je objašnjenje zašto su deca našminkana sa perikama? I kako deca smeju da se ovako više politički zloupotrebljavaju? Kako se ploča menja, kako opozicija odgovara? Malo se deca žale, malo poštuju, malo grde, malo veličaju, malo brane, malo oblače provokativno. Bila jednom jedna opozicija koja je kapitalizovala svaku tragediju, svaki događaj, svaku ideju, svaki plan. Jer kad svoje nemaš, tuđe otimaš. I nažalost nije ovo bajka. Nije bila, već zaista ta opozicija postoji. U zemlji, na brdovitom vulkanu i stvarno sve ovo radi. A mi se pitamo dokle.